bi senim se kaseyepo a yede somwo efiri Sompa television no nua efiri ha ya enam sompaonline.com wono mo a wo online nyina enya bihwe esanso enya bitie sada ena Sompa 90.7 Bono East ne nafa eho na wo mo fafiri Sompa 98.9 bono ene ahafo sunwaye ne butuo ena afi Sompa 93.1 kuma se santimantamu ene ne nkwado nyina aha na wono mo fa no ye nam Facebook, YouTube ene TikTok nyinada ehon nso onsabe kan ya Grace ne domada amanti ensempa ne kuku aberenka jando de chinchin ne funuma ya yede esombo ne mo ne edi mu akotene bi ya obete ene se sade wiemu bobrasi ayo ne amane a edegu abibi manso no Ghana mampani akwakoto nanemutu ewa abrofo anim se emfira bibifo eya abrofo nti wo mu nsusu emoye ntuja sada ena wono ma ekoye oye kire se wono mu hia se gadamse yentu ase ekura na yentwa abanhwe ano a wo mo kofum ye nam so amaya so ebinum pa achi no koto amabinum akwakoda kukum na ehwan ne hwan ye de honsem eba enu achi wo my Ghana se ye ka yabose pa ene se de yeside ye nioma binum akwa amonone abanku ntabufu abunkunta na wode nsem bia ba betudwa ye de honsem so ebreo sada ena ekuobi nso kasa wono monkasa ye nyina no woka ede a kire Ghana for titru ene wono ma ewe ne abawi a na akwakoye wo monko awe na take so pani de futu akọ ede ama wonom na abato commission so ena ye hye ne se ba bi te se emiamia bia na edin ni bia sesasesa na ebi aboboro ebinom so efre ne bloated no animu ya prempe kotu ahyese wonko ye mo ensakraye eni afoforo nom ena nwumire yaboa no se no nsiabremu kase ba ya de besomwo na de bia da meka se wo ye demonstration na no mizo fruit drinker wo wi ade asundwe ne kofie na mom wa no ma no na akonom foforo ebewie no na de asem na abrewo anwumire wo mo kan ye ho ne ye somwo akwantuo ne poma eda express group of aboboa no wo mu nanim na obetimi de wakọ kokko nso yemfa nkwa aburochire enti nya 3 herbal center fo no bi nonnom na enomomwa abibidura wo mu timi di chine wiase ama nyina no efiri 21st clinic wo mu na asiatica expert no wo ko Europe na South Africa afre won na ese Asia fo efre na Arab fo nyina efre enti fa ya de ko na wamo enhwemo anwumrei waka yen ho na nsempa no ye de brewo yewra asante ebo Benedict won na sanse ni nyina mu agapia pam dada ene medin kasa ebo da mu wamo dodo ebro denchen fifire wamo nyina ho den ka ho bi na ye den sen no ba afi yenyebre na ensempai yentutu ne srane abasa emfama ba bibiara wa wote yanka mamensha se mfiri wachiman PSA be ma bo ada Ghana mampani na danko akufu ado na boboa no na wiase amansan nyina nka bomuko United Nation wa mo General Assembly na wa mo ko nhyiamudie e New York mu America ton na pani sori ginaye ene school brofo book back ye wodi gu fam nya asam ketwa na wo ka kira brofo ne so no kwasem ni sade ewie mu bobre ne nsakra na si awe a ewie pe na ehontanse nyina asa bibifo na akwakofa aba na edi agu ekomu na emia yen te sade apanya aboa na ono nso mi asase na wonde eka edi a kire se ka ato nwisie no mu nyina ho haw beba abibifo nya na yoka efiri baabi efi enti wo mu nso se wo mu de ho haw nyina ebeto ye nso ne du baabi na wo mu de mmoa bi eba asese bio ye de ye mmobo se ye ne mobrofo na wo mba beboa yen enso na nka ye wo no masede na papa yi eka sansemi nyina no na sompanse ntwerofo nso ya fi ye nipa bie ye recorder ene ye fa bie. At the heart of today's crisis is a climate emergency which threatens humanity's very existence. Africa, whilst contributing the least to global emissions, bears the heaviest burden. From floods to desertification, we're already experiencing its devastating effects. Despite the promises, the vulnerable remain abandoned. We're told to adapt and be resilient. But how does one adapt to famine or build resilience when farmers cannot predict the seasons? Africa cannot continue to pay for a crisis she did not create. We demand fairness, not charity. Climate justice requires an economic system that works for everyone, not just the privileged few. Mr. President, the vast gulf between rich and poor should be a stain on our collective conscience. Over 700 million people
that is 8.57% of the world's population, still live in extreme poverty, deprived of basic human rights, education, food, healthcare, housing, and the dignity of work. The pandemic exacerbated this inequality, pushing millions more into poverty, whilst the wealth of the richest soared. This is unsustainable and it is immoral. We must build a new global economic order, one that promotes inclusivity and equity for all. The multilateral system, especially the United Nations, should be at the forefront of this effort. This leads me to a critical issue: the reform of the United Nations Security Council, the body charged with the maintenance of international peace and security. Eno no wakasa wache se nipa bebro opepem ahenson safo nyina no ohia bubure kun koto twa anwea so na edokoro wo mo ba bi obedi otiri beto ne wo mbedie ne de ode beto wo hokora no ya na ayeden ni se hunti wono ma eka bi ebem no ma enye se bi a wo mu hu ye mobo ne mo won fanto wo ho so no hu se ye wono masede ya ombedoma boa ama ne matimi asesa occupy Julobi house na nya samaketoa safo eka wo ho bo mu se wo mo de oye kyerɛkyerɛ pa bɛfe wo mo se de akyerɛ aban ma aban hu se de ekoso no etia o man no mra na sanso kora ya wuduro de mo man no ni nyina galamsi ahodo a ekoso na no ne kokɔ wie no ye so nipa nkono pa achi ye do o mo kokɔ pie wo court no ye do o mo kwakoto kukum se wo mo nkono wo mo nsamra October boso mi du ne de toso nwotwe ebi nso kora eba ne de toso dadu eda baako na ni nyina nkamfo nipa be yesa du no ye so wo mpa achi ene ye behwe ye fa wo mu gumu tisa polisifo akɔ training na abambofo kitakita tuo ene emu abanka banom ekutakita wo mo ne ye de safo nyina ekokopie mu koto na ekowie ne bi koda polisi kokum ene bi nso wono mo kɔ akɔda prisa anase adabampono achi na mmom wo mbesa aba nyame de kyɛn ya boso mi du de toso nwotwe ena fe de toso dadu da baako ya ba bedi wonom asem na ne nyina wonom kana wo kyese ye de wo mo kɔ nya koto baako koto ankura foforo different wo mu nyina nhia faako na ekowie no enkono na edi kan so wo mo pa achi no wo mo ena yedi kan kura ma wo mo kɔ wo mo de edi kan na so wo kɔda kukum eno achi ena du baako bi nso eka ho eno nso wo mo nso yede wo mo de ebepi so ena afi wo kan nyina bo mu adunkuru bi nso eka ho no nso wo mo nso edi ayahyese bosome edu de etoso nwotwe ekosi ne du baako no wo mo nsa megina emra nanim bio ye ntototo wo ma no na se wone mra na yere epa so na se wotimi di mra so tini ena wonom edie afa yanto ansam no so na yenwura ansam foforo mu Ghana abaku ntabufo Ghana Stars Car Service for na akasai wonom de atodwo ekyese sesei wo hwɛ ajapade o manyi wo ya yetime de kwa amanone a kama yese sika wokɔfo magudie godu eno ene kokese pa na eno nso kora no wonom a agifiri yensem a wo moto anaba bi kokodi pa ya arabofo enkramomamu ɛhɔ na kokese ni nyina nkamfu ano wo hwɛ mu ana gold for ire ne ntira eno achi ba bi te se Switzerland nso yekoho pa ni nyina gold kro na akɔ na South Africa fo nso atobi wonom a wetro kra ye India fo ena wonom nso agibi edifiri yensem ni nyina mu no wonom cheche se enye gold nku na ede kwa amanone koko ye de kɔ nanso koko a ede kɔ no ende kra eso ate sense de na kane ye de kɔ no na kuntabufo no ebubu ne sere ne abasa ekyerɛkyerɛ se de emunsem etie. In the second quarter 2024, the total trade value was 123 billion Ghana cedis, comprising 64.2 billion in exports and 58.8 billion in imports. Trade surplus has been recorded for the third consecutive time, although the value was more than halved from 11.5 billion Ghana cedis to 5.4 billion Ghana cedis between the first two quarters of 2024. The dominance of gold as the main export commodity has been further consolidated with an increase in its share of about 10.0 percentage points, specifically from 47.5%
to 57.6% between the second quarter of 2023 and the second quarter of 2024. The export value of cocoa product decreased by 4.0 billion Ghana cedis between the second quarter of 2024 and the first quarter of 2024. From a percentage point of view, for the fifth consecutive quarter, we see a decline in the export value of cocoa beans, with a current decline of 26.9% for the second quarter of 2024. We turn to export and import by continent. We continue to see the leading dominance of the Asian continent since the last quarter of 2024, when it surpassed the contribution from Europe. In the third quarter of 2023, Europe had a share of 37.7% relative to 32.1% for Asia. This was overturned in the last quarter of 2023, and this dominance of Asia has been recorded for both the first and second quarters of Abankuntabufo okasa ye Professor Samuel Kwabenanim na wode nsem ni nyina to dwa ekyerɛkyerɛ ajapade a yewo de de kwa amanone na egusu ayi nyinini ne yeso ete ochese koku de sei abafom pa na abafom ene mumisa galamsefo na yato aso no yato abawie na obi adi nkunim wono a na ebeyi ni ministers woyi akoyi DC woyi ya kokosi assembly man kura so na no na Penia, your friend say a bobak mauno and a da movement for revolutionary change and not the atudwe chese. Sansemi, and your non quacra nedi kayaka, nakane, don kuma don pia for you a herna do so crack can be. Say yatua baby, the obedient kunim, no non qua, na fabi bia obete majority carries the mutu, and no, and ya dear bois. Emma woman said a year pen on Yano, Nanko Benyan can come more by any juma, and no nom sano. Esume CD na wafre benten ono nso bedibi na obi a de na adwen toatoa na yeboa akwa akoyanim ebema o man na tumpon sense de yewo moi na movement for revolutionary change yero abobakman wono na kyerɛkyerɛ saa winner takes all no se de sikire do away with the united sources back on chanfa systema the juma sesi our Ghana that being said utu kuchanya said ya ni ya population where over 30 million plus a money to na the not part back ko no ko for contractor scholarship recruitment medical police medical employment ibia tema opportunity magani so so be no amukwa na mo check no be chafa for 8 years so start you be able to 8 years 8 years no so we can start amanko no ha so we wa ba no me after so we policies so wa ba no me na ya policy omo amu sa party no na no benefit you because kuma bi o mo do so no omo na mo check contract scholarships and if you na omo do so so the start check o man na kun chanfa no am eyi ba o man ni na ya me do so if politicians omo do so na ko tie na omo use to doctors nurses like teachers so they are depend on me monthly salary no style the politicians do depend on only their monthly salary ijomba kusa itakuwa possible to one tree any summer copy the back so and so because again we second thing na ya media ni kwa na bia o main bia no o manager kadedi na ni kwa na economic control sa no mo we no be any daily part mo in summer and agado main the unit actually there am I be the say and what I say I came na for mbabu showing that name of course your mind the president is saying that we are moving from military to a government of national unity because South Africa is because I don't know a big or no opportunity to serve the military is bad for MPP in India only for other party require the appointment in occupied very sensitive position that is politicians in the last 19 years Benin for a Kiboma bank from the independent president. I know by the incredible Benin and the first 5 years another 5 years to check out to 10 years as independent president. This is the way to go. It's to Obama another independent
independent president again. Because only president of Benin, the Patrice Talon. Benin now, economy is really far better than Ghana economy. Benin, independent president, or the best brain and the best talent of the Benin and for political party. We also get to have this. Ekwe friend say movement for change penny waka kandifo no ho pa na wakasa nso a ebem yewura ebo backman ate say wakasa no na adaji Mahmoud Baumia ye okura frank adema wosona manyoku no akwa kan kire wonu ma ekopo so se wo mo dom to aba mane ba wonu ma ekopo so no nyina obedom ama wo mo sola wo de abo wo mbotu ho ene emfa ho se patra asa ewie ni nyabɔ nko ade obetimi akɔ ama yeye na we no ebura se bu asama nkese ɛhɔ ɛna wɔkɔka no. We are going to move away from previous from the honorable models. So that if I want to talk witness you in the and I have a boat power, nobody next month, October, solar power outboard motors and they need so that solar power outboard before the Women's Trade Empowerment Fund, every time we cheat, so the Women's Trade Empowerment Fund, passport, and yes, Emfonia na wo hwe na ne a wuti adaje Mahmoud Baumia wono enekura franka adema wosona manyokuo na mpanisi akwanso se denti na atintaso tunso ni ananka wa befa se de wo musi bo penpen ne de ye wo mo nti kasa no kura wo nti niye wanhwe yi a de abeti wo mu no kura be kasa yezu ho asem enno ye to aso e wonsem foforo mu a abato komisa na boboa no na yewura na nation movement we save the nation movement penny akofa bae yewura Desmond Kwame Abrefa na wodi asem bia todwa se abato komisa disqualify no sa disqualification yi wa mona mane ansa se Abrefa me disqualify wo ntin ha ho na wo mane toto ne nema nyina wie na beye correction wa ye ni nyina wie aja wo kwa akoda no wahwe ba bi obeto a de obetia ne se ye disqualify no na Abrefa kire se no kwasem ni sompa de mo kan kwa akiri me kan de akire mo nka na ntompanimfu asom se sa disqualification we no meti ase a enye yie ke de nti afi na me kasa ho ne se ye ko aspirant meeting no mo kire se o mo be disqualify na o be qualify wa o be sure de ama okra ansa na aba be da bontin and so before me mensa ka letter me wa evidence a metimi a show Ghana fo nyina nim time a omo ye balloting ni wieye omo ye balloting wieye ansa na me mu se ye disqualify me aso na omo no send letter na de ebre me se ye disqualify me nti afoforo mom na frɛ me wo media houses no e kire me se yamfa wodi ayede anka ho timi ankasa kura na mete wo no na menim se yisi ayi me afirim we nyina kire se kwaya omo fa so omo yi me afirim no omo kidi se omo drop attention na yetimi erase be kire se de ntina wanfo yanhyemu a ebia balloting no enkoso enti me de me hu ni se omo kyekyere yensa gu yachi eboyeyem timna ye ni bebe ho so na agro no ye de ewi omo yi afirim na me gidi se obi a wotie mu saa na ye democracy ni kire ana no ya asem no wo busa
Nti wonu ma bin wo mo nso be yi ano minim se ebinom aka ne ebimo nso se da bi na yewura brefa ma na nso ho wasan to aso bi o se emfonso ne de abato komisa kura ayo bi nanso wo hwe kratafa dodo be se ahanu ni akire anaso wo ha ni akire na emunum pe ena na mfonso wom na se yegina no so e disqualify wo mo a na ntwa yie to se record na e wo ho no no eni kwan se e support sa district no and natural incomplete record. Enti the episode catch media ne say any Ghana for say omunhwe obi a yabo e homodin a meeting the requirement nyina de ama no eye ayi ya kan say party forms ni nyina no yawie na ye wo offices na wo ya chidifo na say record we say wo tie firi mu a eye 5 pages and na from so baye a wo tro de mame na it tells you say total ayi pages no 142. It is a 5 pages in every month. 137. I'm from Swami home. Now also so I watch them in when you have the right word, anti me am fan me problem no or person me correct no. Ibisa Ghana for say. Me na my from so and na on na ye from so. Enti sa regions in nyina no. Offices in nsi ho. Enkosi the next 4 years. A cabin, t-shirts, a yetwa, posters, programs, a ye, yedi, aboy, who say a coalition. Meaning I wish for next 4 years. Yam from Subia, name mum, ne brought for our troya, or de mamma correction in a 1 true yino. Ibisa Ghana for say, and was so oyimi free mana. The echo. And no, yera desmond kwame abrefa. And watch us and kwasem nim funso kiti we and abato komisa afa ho e disqualify om na chese waboni trim podada se obeyi wonom afrim na feed forward as for nso na akeka won hu e kama ye afidie aban bia huna mane pen e wa abato afi mu nenso osona aban ya na dan kwakufu adudi wo manim ne de ameno mpo feed forward as for nso akeka won ho se shape bo a wo mo de je wo mo no ano eden dodo sabi epo no enye obi a ne ko nso ogum na kampese wababeje na pesika nanso sade wo musi de niema binum atoto so beyi ade free porto ansa na ebesi abonten no na ka wabo se tie ni bribia nso se ekọ animu ano no na asiama pepra wona vice president de makuyi wo kirekire woni brabre ne de ntia wo mo ye sa ye kire no so many but today we are on the shipping lines. The issue with the shipping lines is there are unfair charges and then some other unfair practices. We have been dealing with this issue for years, but today we're saying that enough is enough. The whole issue is about, like I said earlier on, their charges are way too high. And some of the things that they do add to cost of doing business at this port. And this is where we butter our bread. And then at the end of the day, all these costs comes back to the market. And then we all suffer for it. So we know that some of the things that causes high price of goods and services on the market, part is from the port. And if part is from the port and then the shipping lines are charging so high, definitely it affects everybody in Ghana. Series of documents has been written, several has been written to appropriate authorities, government, ministries, Ministry of Trade, Ministry of Transport. We have, paper written to them, telling them about these practices. They are aware. Nothing has been done about it all these years. But today, we want to tell the shipping lines that we are not sleeping. We want to make sure that Ghanaians have fair treatment as is done everywhere in the world as far as shipping is concerned. From today, after we're done with our demonstration, and then our concerns being, in fact, the signal being sent to the shipping lines, we will take it up to the next level. And then the next level will be, we go back to government again and then let them know that we are not sleeping over the things that we have been talking about over these years. No, Penia, where Penimpa Bedi Chile, Edma free forwarders, Nanasiama Pepra, and I say, or Casa Edme Kuno, Amania Womu, who our port was a Wanema, every Fidam on Nebe drew on Womu ya, a homebo, said Tieni, Chanachi. Na young Quabatu Munsemu, and Kumasa Premper District Court 2, Equa Setana.
na wɔtena ase no asɛm a na ɛda pono so no ɛyɛ kyiniye ne wɔsono kuro ya abato ho nsɛnsɛm a ɛsi edin no ebinom deɛ yɛyiye fifirim ebinom deɛ so kora dɔɔso nom ne ɛho ade na wɔn mo kɔɛ no ɛna agya wɔsesɛ nɔkwasɛm ni sɛ wɔn hwɛ nkrataa num sɛdeɛ ɛho nsɛm setia na kyɛ sɛ ebehia yie paa sɛ ebinom hɔ a wɔn din no sɛ bi oyɛ kasa wɔ hɔ nso wohwɛ mu a wunhunu ɛwɔ saa bea no saada ɛna wohwɛ nso a ebinom nso deɛ aba bepie mu a ɛnyɛ hɔ na wɔn moto abanom ne ɛho ade nti court na hyɛ abato komisa sɛ animu ya no wɔnkɔ na bibia ɛyɛ mfonso ɛwɔ mu no wɔnkonko yi mfirim ansa na da no kora duru so ama yakɔ akɔto aba no sɛ de bɛyɛ na ɛnkɔfo ɔyɛne ɛne mentime ho ase bia ama na sɛ yɛasantema ntam ne na afa deɛ a Kwame Wiredu ɛne n'ani sem obetumi aboya ama ne Kwame akɔ aba Majusu AA. Na akura die na esi wo hopotin me kire prempeh district court 2 ho. Munya ma me na wase se dia wedi kan awa ho akira manfo no se wo hwe abato commission na nsia obie enmomu ede to ho se wona awatwetwe wodi eni sempu obi ho no ma ne din no se wo baabi na wo hwe se wode ko ba fufura sankrofo nyina mehwe omodin no se edin no ayepe awiepɛ ya de amanwa wetime gina so e de ato aba baabi owo no enumu ena koba se wo ba mensia south wa koba se ebra omu bi abatu no eto ho no enam so emma mensia abatu commission anani pa omu wo mpesua no so no ekohwe omu die mu nyina na nu achi no MPP amanyoku a omu wo mensia south ha no ekọ hwe anima mu hunu se abatu commission no anase anima bi a aburo so aba begwura edin a ya trotro ne ya tanfe edi afiri baabi ahodo edi aba ba frem omu die mu anu nam so omu ye hwehwemu a ehu enipa ba ye ahanson a na chese omu mfiri mensia south ha mu baabi a won din aba ba ka ho anu omu bo pride edi ba abatu commission ho se edin aba ba frem de enya ade a yenim omu o ye mpatam ani efi ahodo kura eni nti ompam bibi ye enam so asem no ye mu nyina no ekowie court na nu ena kwa du a omu de boss a dwumadie ni nyina no se woba ndc amanyoko no mu a ewo mensia south ho no mu a ye maame a ye fe na reta jemfua amonu ono ene di ne domanim atwe nipa ahodo bi di film ya hodo a wodo mu din no eba ba hihye mu se wo mu na ye mensia south crofo a mbetimi ato aba ewo abra abato no ebe koso no enam so ma eba le sei no court egi asemi se obehwe mu no wo fra yisi ema ono so eba ho no mu a asemi wo matena so eneka ho a emprenu ene ne de omode de ato babia ese omode to na nimu ena court share abatu commission say enne on momodi ase efiri na kuri enipa makoma ahanso na yedi womudi de abase womudi na ba frem wo menhye south mpeso aso no omomodi ase ombehwum womu onyi enipa ahanum de wotwenso 587 emfiri mu omu aye nipadom omu ba ya that is omudi no enya ade aye nimu omu menhye wonti no court no de ahye abatu commission say omomodi a no nkoyi sa nipa ahanum de wotwenso emfiri mu na fi asomode emra enti ene yekoye no researcher ono ene hwe menhia south hanum MPP amanyuko no mu yewura Anthony osebempa osibempa rada enstem tudwa ono so bra yewie na court ebua asam sa no na ni hu nti no ono so ne nsantwafo ekeza yenti se dia ono so de ensem no atudwa no we be elections research officer ti de biara mko na yehu se ababa bi di abonu eso oba be gina MP nti on na e ba se kofo ne ba your pictures ni bia o ba na tara yisi be so kire se nipa na ba de o so ina djuma no ma no enti sa mo no no e se be o mu ade no be so kire se oni nya sa kire ba yeso a kire se party djuma ne de etiase enti amono na asem ba de me nim de court be sa ka bi ba e de ba be da court na ja to say ono ye hye bebrebe okobi fie rafo bebrebe wa akona sabe ona na krata so live so no you know photocopy that the man grofo ye nyane sa so ka se mention ye ti ono ye du se fie bi odi ona number ti frafo bi ba be di adanse kire se emrante na ba be go no oni mo nya busuafo nso nti sa e bia obi wo kwan se wo se de ye no ntiasia ono be down court the court jansem no obewe ni enu no ahwe de ye ebisi oyin kire se ye challenge wa omra wo fie omra save ofro phone so obeye
no create as research officer abeso fetch di ko be be obi kura fere no odi watem ye my dear number ye e dey na court no kasa ro akasa ti se court asewo bailiff aba enye MPP na serve no create ni e court no ene bailiff no ene na ye can say easy na ye na sabi ye MP enya no say Dr. Matuko Pepe e kodi vice president amaye oh yes di enti do be share na ye lawyer bafo na je bafo wa also trust no hu say no kreni ye ne sa na yesisi no o kokon na ye nyan kontokro bi da ba wo ani an trama no fa ba wo ani to my lawyers nku anum me je lawyers num na tamechi enti ya dia e be si aga obi pe bi on fabra oba e be say sham ti no be da be elections and research officer no elections and research officer Edmo Sonamanyoku Ura Antonio Usubempa na ate ne se prempe kotu se edin bi no mo ho a abobro so yi atata so se ye wo mudin so kura no yehu fi kura wo no mo firimti wo mo nkonko yi mfirim abato komisa na ode na pani wote se wo no so research officer de ma Sonamanyoku wo kasa de afa ho yi ene mekọ menua no mo agefo so mekire mo kire workers association of Ghana Congo nom ene misajara nom wonom aboboa no na maduri wo mo nso aka sei wo de wonkuku no wonkaka egu ho enti sabio wo de hye bi yare waye no fon pagam kosi awiem ase wo ginawu tuno fo pa na kancha se mo wongu sei enti so owu anhwe ye obepro ofie de enti a wo kasa ne se wo mo nso twi nkontwe enema hodo a ehia wo mo wo adwuma mu no wo mo ntafro wo katua timu binom akaikam ya wo senka aban de ma wo nom nanso kama se aban hwe a no ahwe wo no me wo panie wo me papa nipa wo me bo moja nom ne wo me yinuro nko a na na yire firi mo kyerefo na so wan kasa oti ho a ye yiwa yibone na yewra Kofi Jordan anopai bra na ade achembe adwumadie koso a na nana ya abo ama Libya boga wo magana achi no na wone ne di nkomo no wo kyere se no kwasem ni odi hye bibi wo atunufo na de ntia wo ka no odi entie bi mra National Labour Commission National Security Ministry of Employment but fair with the Parliament Commission I extended on my invitation but the visit I invitation was an shot to the whole fraternity because invitation is there yeah that's the strike Thursday and upon every meeting watching at 5 p.m. after Obiapo Sompa FM now are you sorry to the national special time what would you say the family need their high attention you are not attending this crucial and then linking the Obiapo membership of the national government employees everybody all private in solidarity they are all bullying all the private and that information is in some of the month we don't bring it so now a mama point that you mean like the private side and this government they need to happen the national the like standard solidarity when we are supposed to solve problem. The problem is not there, and we shouldn't have it in that country. Because of problem, and we can get the matter, which is the Banamai. Problem not there. That is mostly working on job the absence from job. What is wow that is the central about and no one knows that no okay prohibition. We demand the and not in some digital equipment that way you demand. Open the doctor who buys security must be in the body for the Juma eno Mortuary Workers Association wo mo General Secretary Yewra Kofi Jordan na ate se na wona ya abo ama edi nkomo anopa wade achen bi adwumadie so a sompanse ntwerofo ya pone ho bi ede ama yatiefui yeda so agina atuate na emu nkontwetwe no ho na ekwe Association of Aggrieved Teachers of Legacy Areas
yenya boss obi si wo so ye teacher for mba da ben na wo so ani brabiri nyina ne se aban hye wo mo bo 2016 ton bra no wo bo ntoa se onya ba akonwa so a obetuatua sa sika no de ama wonom nenso kama ye se obedi akonwa besi ne se ne wire na afiri no hu ene wo mo kai no na yewura Abraham champon won na ye national secretary edimekui wo ahoma no so ye menu ne ye musa se grieve teachers of legacy areas no kro mo ye hefo a eja champon anwumere Sompa kase so ne majo na association of grieve teachers no wo mo ye teacher for benya. Okay, muni abeda wasi mecha wana masacha wana watiefo ni ahwefo nyina. Ya kase Association of Aggrieved Teachers of Legacy Aresa. Teachers are free 2012, 2013, 2014 to 2015. Oh, okay. Samuba kaya first na ufantiti mu se opese wo ye wo cheche ni a. Oba ye dikai ehwehwe wo nkata mu nyina. Ansana ya mawusika, abana mawusika na wo de ashe abrabwafe. Okay. And na your friend back pain no. Ana yewura omampanyi John Dramani Mahama ne penso wasi da bi. Waya adwuma ni nyina chi na wi na ma 3 months. Enti washa asese wo tua bi e de ama 2012 fo no. Wan wi enyom nyina ne nya bi 2013 the same thing. 2014 the same thing. Enti odi free abanwa no so. Ana ema the then opposition leader Nana Adodankwa Akufo-Addo. Eka say oba ono de omo twe ewo omo manifesto mu say omo ba omo betua all teachers legacy arrears na ayeden e de free ho. Yenti o kan legacy arrears say oba beto ye nti so oba yeden obetua free ho. Esa say achechire for sa time no omampanyi dada no wenti mantua say sika na yeden ama yenti o kan na ye ne gi enti agibum ekokoto aba na yeden e de man no. Afei yebehwa oba yi sika ontuaye enso de yebeti an say commentators both MPP and NDC omo kwotena radio station and TV stations a omo say aban no atua teachers legacy address no afio officer yenso say sika yen sentiment kan na de yewura Nana Adodankwa Akufo-Addo etuaye no salary arrears. That salary arrears no any 2016 2017 2018 including 2019 ono no nkofo a obefa wom eno ye den otuaye memum the said legacy arrears na 2012 2013 2014 2015 die ontuaye ena ye press release and the abo akache ne say na daroma the said legacy arrears na or promise yen and so promise ye kekewu was stated emphatically or manifesto mu say so mo ba o betua all teachers legacy arrears akaka kra bi na wo frɛ banya no so yentua sika no nyɛ den emaye ene ye ka che me say na daroma ontua the said legacy arrears na nyɛ den emaye ya se ina no na ada da wobeka se motena ho a ma ka be se boso mienu pa me yato aba ye beto aba ntina moni abere se ya na yenua menua enye sa na tie de tie ni say 2019 ene started this issue because oba ye na ye ma ne mre but ye hwe ye na no ye hu say onyantua ye ene ye kwoti say omo launch omo manifesto kepos omo ka say omo clear all teacher legacy arrears any issue statement eba say the set legacy arrears no omo tua ye ye started say ye ba be demonstration and omo tua ye omo promise ye say omo betua legacy arrears no menua sa tam na ye ba beto aba omo tua 2016 2017 2018 2019 and omo ja 2012 2013 2014 2015 and tinya say ene ye ba be ye dede wo ana say ye ba be ka ho asmo ya sase ya petition GES ya petition all the 3 teacher unions ya petition Ministry of Finance and tinya say bia ene ana ye ba be ye dede ne mum ye hunu ne say aka emeka kredi na yewura wo free abanwa no so ana ye bo no kokose na dawroma sabo se na wo say no obetwa 8 years emra no so kwa na ekona dawroma ontia yesika ne nyeden emayen enu ntina ye sa release ni ne na nya se bia sisia ne ya sha se ye okay ene yewura champo na mo ka se otua wontua ni nyina obia nsanka ne de eno achi won fata table nto ho na wontua nso ema obi aboto nyema sabi obosumi bia no ewo se wotua san ema nipa krokro bia na se per head bia se wotua san na no aboabo aduru san nipa do san so na mo pa ama wo mu yi
nipa ye pe ediamo mo no mechire me do ba kwa che kakra de tie ni say I say then training college no na I get 38 training colleges in Ghana. So me fa training colleges for kwa me fa distance for kwa me ka training colleges in kwa 38 training colleges in Ghana. And at that time no so no na college bia e fa 30 students. Until we dey fa 2015 year batch in kwa na fa multiply 30 multiply by 38 training colleges in Ghana. Now here the number of students and number of teachers are only on this arrest. And just small numbers. Been a yes, I can watch them. Yeah, Dawson. Yeah, 4 batches. Yeah, Dawson. But yen executive or more any mouth the I just Mubusikana, a baby saying, what do any bua? Semi di mani bubua sika what's happening pia mama me kwa me family the age now we school 2015 okay we school 2015 how many years ni almost 10 years good 9 years ni and maybe no the ten say we college na wo ba in say say do better scale direct no ya the oje allowance so what I say in time one ya do better scale na ya the me to obi am 2015 oh ya the me to scale 2017 and say you calculate from 2015 up to 2017 you can imagine how much I will get na na champion ya say de muadi ye ni nkode aka ye mo ho ban say mo de no che na ye penko ye nima enye yi ana enye yi esan say ye na ye dika no ye nsan ka de wo ba betu ye juniors na omo di anim no wo betu omo de wa bra ye so wo hye ye bose enam so ama yetimi to aba no ma omo wi ni ye no yenim se ye yura don dramani mahama wantua an wokoye nje de wogufo atutia no eba betuma wo because wa shebo se wo ba be den obetua e de amaye nti ne ye hwe wanim se de yesi agi buma koto aba ma wo kwa de ye de ya wo ba be den obetua sika ne de e de amaye ye de ye wogide wo no mu esense wo se wa listening government nti nim se obetua ye ni watie na sopam enu nti na ye se release no ye nkwa abonten etan se ye ya chechefo enu se aba no so betie nka no watie ye sufre because ye mpese beba abonten na baba ye de bia enu nti na ye press release ye ka chense na na adodan kwa abufo ado wadaro eba wo se ye no emre na so ye so the set legacy arrest no ye nsan kai nti onduama ye yesem ye tie secretary we mo kan no Ghana mampani o hwe Sompa sesi a saa na wachim radio no nso a wotie Sompa okoni Facebook nso abon so follow Sompa se we bia no wanyi ano a de number you bi we will come out in our numbers near your demonstration microphone is here me no ka say obi radio wotie Sompa omutie yatema ye beka the next line of action are a massive nationwide demonstration across all regions ene ye mankrama na sabi wo madane na me nkonya no no maba bepo na ye hwe ni mu se wo ye listening government di enkomoyi wate enti ene saade enche ni nachi enkomo foforo bi e beba no ye beba opunu esemtamase ona ye chorochrofo edema Association of Aggrieved Teachers of Legacy Areas wo mu sika bia etika mu abandada ka se wontua abamfoforo de hye wo mobo nenso oba akonwa so wonko ho da eno na ama wo mani abra wo mo eto wo no mutuei anwumre mekanfo mizo fruit drink no ede mawo ye mizo mango ene ye mizo maize fruit nso ho se wo di dwuma bia na de mizo yo eyayi a ensa na baye entokwa nso nsi ase afi 5G energy drink we nyina na Ketchup marketing agency ne kofa bae guarana grapefruit ne agency nyina wom na ahwese de na ho oden tie dia echepo ampa 0246270221 anwumre wo mukutaye mu ene de kase no ema wo maka cho se akwantufo poma no eye express group travel and tour wo mo ene nim akwantuo pa no nim kwan a obetimi de wakwa akosie enye osi adwanefo ne bia enti asafo labor runabout ho ne yewo na afi enkran kaneshi first light ho ya no wahwehwe yen 0552827787 ya no wafre na afi nkomo bia wa akire no wo mo ne wadi yemfa kokko nkwa burochire o se wo kwa na ominim afifiri wo wedie nani ana ewo mogam ewo wani su nti ye twero bibia wo hunu Yesu ose ya wusu 0546 107 107 esisi yade aduro
Yantimadru, Sana Koko Master, and then over baby to Nunia, Joe dear. Say, see, Ubuso Bia, or Swaziland, Ubia, or Johannesburg, and now says Zimbabwe, Mugabe Krum, Botswana no more, or the Maya Nominam Huina, almost say. Clinic Mushiano Pan, watching come baby at 21st clinic. Woman Abene, a was Siatica Yarism, or twas in Tine Bisu Nenti, a Chichenwa, Nedruina 21st, and a war. One more quiz, woman Fagana, the Ananko, and that's what ye Juma, and Tim Crabatana Brudunum, and overseas, manager Nadia Domo, 0540311311. Wama homa ya na wako nefe se edie na hwehwew na akire ya de ko etewo nefe edura ya de bema ama ho atowo na wo ama no ne afa ho a opese yenkohwe odihye bi etese Zimbabwe nom Johannesburg na fa no 0244 915 116 0244 915 116 onua mempemizo bi nom na eno akide aka akire no ye de nyina beson obra ye dan ye ho abai 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochio Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi mu sa no. Oh, Express Group adarmenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa, Accra and so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here.
Yep, give your family and loved ones Boris Bees chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Bees Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. Enwa na watie no wosom Sompa onya Akitiapa baabia wo a wote enka bia wonuma bibi wo nwumum ama wonuma edi ahyemfire nyina achi wo mo se magnet a wonuma hwebie yema mu nyina mo esa so mamakwa babio afi yento ansam no so na yeda so a ewo sabere ya yebeto abanti ento abo ahodo a ama mpanimfo no gusu a wonom ebo na yewura Matthew Poku Prempe dokota sabira Amerika sei ogusu a wono nso nam wote Salaji Mahmud Baumia ennam benkum no nso nam nifa pra wo mo prechire enti babia esumasi be fa no na benten so enam nhano ado a wo mu nyina e de asem kro enenam na wode nani onyam ekokopie bra na tegbe abotia kojo gidi ya otoso num odi ne mfinsi adonu num na eho na wokokopie no togwedi tudwa na wo chese Frau ene na afa hode no kwasem ni se wo mo de empuntu a wo so no ba konwa so wayo e de ama ho na uduru asa buruchira na wo mo de toto aban bia ho enye yie enti won de eka se wo mo mpem nko wo mo nim na afi de wo mo ayo no wo mo ho dawuro ma wo mo ntietie enchenchen bia nkoka de obi aka nkoyi ano emme no nkofa kasantwi ene ntawantawa bia ama na emom de wo no mankasa ayo a eno wo mo de tutu bia de ho enye yi no wo mo eno so na Ghana fo hunu na wagina eno so ato aba ma won. We have to work, move from house to house, tell people the good things that DPP is doing from house to house as you did previously to bring the party to power. You do well to push the base to make sure that come December victory is assured. It's like that's the truth that NPP has done a lot, and the story of Abuja benefited a lot from NPP previously for the past 25 years. Eno ena togwa abutia kojo kidi ya otosunum edi atudwa ewo abutia framantemu sebe semfinhye dununum ni wosona ye pa wompotem ho no wo mo de totubia ho enye enti nwuma pa wo no mayo no wo mo nkoso amo ho dawuro emagana fo nyina ente enya abutia nko na yewura Opoku Prempe napo wo sori gine no wodana na ase pa sebio wanhye so pesi bia ehu na wahye di hunu ba bia no wode aka nepa wosonayo na de wachira wombetimi aya atoa so no se wombeto aba de ama Alhaji Mahmud Baumia na wono nso ekura ne sisi de empuntu aka de ebedo won. I can only wish him well. God give him wisdom, knowledge, patience and understanding to make Abuja help make Abuja a bigger town than it is today. So good health and long life I wish for him. But as for the speeches, it came yesterday. I just came to do my bit. And we will continue to support Abuja as far as we will be in government. And even when we are not in government, as far as my mother lives, this is my hometown. So we will continue to support Abuja. Eno Dr. Matthew Poku Prempe yabona mrane senapu ya wono enekura Alhaji Mahmud Baumia sisi na wono mo prese wosono ebe pia wo mo ama Ghana konwa kese no wombesa so atena so na fe enkunimu a Ghana ehwehwe wo mo ede aba na Friends of Baumia mfempimmenu ne nwotwe ton na wono mo tese akuyi na pani a wodi wo mo nim setitena ne Dr. Alhaji Mahmud Hamid Basadin na pani so akasa enne pa wa Alhaji Mahmud Baumia muntia abribia wo mani abrese Ghana fo nyina nto aba ma no na wo mehye
Ghana mampen na Dankwa Akufo-Addo na nan na empuntuo ne ne nyansabo akwa no womfa no Ghana. It's concise and direct or no vision. Yenim from a long time ago. In himself, even as a student, you'll be a problem solver. There's one thing I'm for in him about Domia. I'm for Sesibia, is what charity where you see, what Kohanu, what Bowie, what share says so, and your politics time share so. Old school crumples, a garden wouldn't be crumpa. I'm for me say, Ukobomia Hobina Garaneshito. Old school as a student, obedient one of one. Was satisfied here among for school fees, no one politician. Was satisfied almost scholarship, no one politician. Was satisfied about churches, no one politician. Was satisfied about mosque, no one politician. And to straight a one more from answer war politics no. Na Dr. Hamidi Kasawi ya na lawyer Charles Owusu ya on ye ku epani nso ebe kasa bi dia to se wohwe projects ahodo ene dwumadi a sese Ghana nya free SHS ka ho ene digitalization nom ne ade nyina no Alhaji Mahmoud Bawumia wo mo na amoda nta na wo mo nim ba bia wo mo tokwan ada nti wo no ene wo se ye mane hye na ado anan we are the kwanisi ye kuse I was said there has to be and you maybe say mop up on say party for no omo yo mo djuma ataya na ye ultrasa ana ne chichi akra wo intino party we mop up party that we Dr. Bawumia because you who said Dr. Bawumia I was so bad no bet 12 juma pa ora na president Akufo-Addo eni no omashasi ebi am begin professor intino Kofo no mo share free SHS ase. No mo share sa general agenda 111. Any new man no ma ye with the whole country. Why na betimi ato aso? Obi sa ho sa question na obi hu say yenko echi kakra. Eno ye Dr. Lawyer Owusu ena ate ne nkabra Dr. Kasawiye ena wono nso edene de eboto no wono ne ekui penimpa wetua no mede okobu no East Mantan no mu na amantene Kase Rural Bank na wotwe awiye afiafi nhia mudi wono mudi ebu nkonta ede kire wono ma wondwetire eda ho reference ano general meeting no wo mo ye de etoso makoma dunkuno na emu ena board chairman Yera Rechido Usu ebe kase so hwe bra abanfufure kura ba ya na banki binom aye nkojo na wo mo na nyina